Balang Enero pagmasusyon niya yung Liver Cancer and Viral Hepatitis Prevention and Awareness Month. Ngening banwa, atin yung tema ini, ang malusog na atay, masayang buhay. Kaugne na nini, balawas yung pamagdake ng kebalwan ng Department of Health o DOH kim publiko, di kal karami yaliwang sakit king ate. Metong karamaralas sa maging sakit king organ na iti, ing hepatitis nung nuka rin mangal bagyay ng ate. Malyaring sangkan kanining virus sa hepatitis A, B at C, pamaninum alak, fatty liver, at drugs o panulo at pati supplements, herbal man o natural. Mapilan naman ka rin senyalis natin yung hepatitis ing metong atao, ing pamanilo na ning balat at maputi na ning mata, lagnat, trangkaso, malulwe o may bugmanyo ka, masakit katawan, masakit at tiyan, alanggan ng mangan, panemapagal, kulit siyang imi at maputlaing dinat. Mas mahalaga na mahalaga po na malaman natin na maari na walang sintomas o walang nararamdaman ang isang individual na may hepatitis B infection. Ito po ay especially important for hepatitis B in pregnancy dahil karaniwan ng mga ina na magpa-positive for hepatitis B during prenatal check-up ay ganito. Wala silang sintomas and senyales. Karang klase na ning virus sa hepatitis, ing peka concern kanu ing hepatitis B. Migit ya kanu mabilis makayaway ti. Istong melalaya kanu ini, maging ng pangabang biyaya infection o kaya naman muli king liver cirrhosis at liver cancer. Samantala, mani muna kanong sangkan ning transmission, istong ing ima ing ating hepa. Maragula porsyentong akwa na itining kayang anak, lakwas na king bingot ay bait na nung mabuktot iya. Very, very important po na lahat ng buntis ay dapat magpa-check for hepatitis B. And kasama po ito dapat ng first prenatal check-up. Ang test po na pinapagawa is yung hepatitis B surface antigen or HBsAg. Ang dalawang possible result ay reactive or positive or non-reactive or negative. Kung reactive or positive ang inyong resulta, then that means meron pong hepatitis B. Isto nga balo na hepatitis B positive yung metong mabuktot, aliya ka no dapat may takutan. Kailangan ka no magpalaway king OB-gynecologist at liver doctor bang ipa-check up ate. Karaklan naman ka no ka rin mabuktot ang hepatitis B, alalang sintomas at healthy la at alang komplikasyon king ate. So, in short, ang hepatitis B po sa pagbubuntis ay kayang-kaya. Hindi po tayo kailangang matakot, no? Kailangan lang magpa-screen. Kung positive, then just do your check-ups. Kung kailangan at mataas yung viral load, then maaari pong uminom ng tablets to decrease your viral load. And sundin lang po yung mga i-recommend na tamang tulok para kay baby. Huwag din po kalimutan na ituloy yung follow-up pagkatapos manganak. And this will generally be every 6 to 12 months hanggang sa inyong pagtanda to protect your liver health as individuals din po. Samantala, agpangpakan Dr. Edel Tripon ng Philippine Society of Gastroenterology, metong kano karang apulong matwa o alos sa 10 milyon karang Pilipino ing ating sakit na hepatitis. Kaya belian na kanilaw, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.